Titiang mangkin wenten ring ajeng iradu sarang sami. Raris pintonin malebos watangan titiang puniki. Yen ten kelas wan watangan ten sidong ngitonin watangan pintonin titiang. Titiang tendoh diki wantas lat duka dumah titiang. Nih Bu, wayah ada ini. Mas Ajo, ada orang beli. Ada api mau jalan.
saking awak matur ajang ring ratu sareng sami titiang unas tani bentang paling lajeng mana presiden linggih bos-bos titiang seluruh rakyat Linggih semedon. Linggih semedon. Pinggir. Pinggir. titiang unas ketertiban ratu sareng sami dumugi astu pemargi ilan-ilan ratu sareng sami puniki Presido margi antar becik sedang nembon surmaning ratu sareng sami presido lambat sadora hayu ayo majang ring ratu sareng sami sedurung titiang pacang laporan atur iring sarang-sarang lunasice majang ring sunan ring ide betara betari pranamia pemakas ring ide betara sesunan sani melinggih-melinggih irik giring kuro dalam dumane ledang si asung kartawar nugraha ide mapai ce ring iratu sarang sami side iratu sarang sami rahayu kayang kebekas melarapan untuk ngaturang puja pangastuti penganjali umat Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kapi ngajang ring linggih jero mangku sang meragai kejati sarang sami sani gumanti banget suci yang titiang kaler ring paru penglingsir titiang sarang sami sani nenten presiden untuk titiang nyarti setikali ini kuentenan ratu sarang sami kaler ring ratu sarang sami sani presiden ngerauhin rahina mangkin menawite wenten kaler saking duro desa sani presiden ngerauhin rahina mangkin suksumo pembanget Domogi astu ratu sarang sami ledang kaler ngeres titi bakti ring itu sesunan presiden raris pemargi ilan-ilan mangkin memargi antar dia sering pergi taler titi yang mau pengabdi ring ratu sarang sami mana presiden ngajagang utawi ngelestariang sane ke bawah ilen-ilen puniki duaning ilen-ilen calon arang puniki nenten jeung ilen-ilen hiburan mantan kemawon puniki wantah tetuak nyane tetujon nyane wantah nyomil linggih idu betara dumugi astu ledang idu mapai ce warunugraha iratu sareng sami presiden rahayu bermaning jagat lan sedaging nyane presiden lanuk sareng sami iku sane abdang titiang lantur titiang matur ring iratu sareng sami ri tepengan titiang sane mangkin wen tenang ilen-ilen calon arang menawi ratu sareng sami sampun pawiken napi punika ring sejeroning ilen-ilen calon arang punika napi kuwen tenang jadi ring sejeroning ilen-ilen calon arang punika wantah jino robin itu petang lemah selem kelawan putih asah dapat selem kelawan putih itu jadi nergama yang titiang ratu saat mako makaman poleng yen ten uning sesunuk ring makaman poleng titiang unas sampunang dumun makaman poleng duaning punika wantah keseimbangan yen sedurung atnyanu kelawan hati seimbang banget pengunsur titiang duaning punika wenten ketuaknya nah niko mawinan sekadi mangkin titiang persangu purun parak tangkir iriki ngaturang bakti ngaturang ayah ring lingih idu betara dalam iriki yang abdi dumugi astu ledang si asung kerta warunugraha lingih idu mapai ce warunugraha ring pedewekan titiang ring semeton titiang sarang sami ring iratu sarang sami presiden rahayu bilih-bilih abjakat tadi mangkin dumugi astu sangkaning pemargi puniki nyumiu lingih idu betara presiden raris pemargi puniki gelis icah sekadi gering agung puniki lanturan titiang atur ring ratu sarang sami ri tepengan titiang nguwen tenang ilen-ilen calon arang puniki menawi ratu sampun nyurianin utawi nyingakin sarang sami titiang riki rados sampun presiden nguwen tenang watangan saning ayah watangan puniki wantah sangkaning bakti wantah sangkaning lascarya dan nyup serahang raga nyerahang raga pasrah ring ide sesunang dumugi astu ring sejeroning kuripanyane presiden margiantar tunaming napi sane kaabdi presiden kepangguhan punika pengabdi rite penganti jiang wentenang watangan puniki menawi te ampura pengbanget
wenten saking dura desa, wenten semeton titiang saking ngriki, wenten sanitiosan gumanti rauh iriki nonton ilen-ilen caronarang. Duaning ring ilen-ilen caronarang disedak wenten kewatangan puniki, mejantan punika kecinayang antuk kesakralan, kecinayang antuk kewentenan rua bineda hitam kelawan putih. Ini kemawinan titiang purun sekali mangkin para tangkir ring ratu sarang sami sangkaning derdo bakten titiang ayah ring ide susunan las carya titiang nyerahang anggo ring ide susunan dumogi astu ledang itu ngamal titiang dubek siradu ledang iratu ngambil sempeton titiang iriki sarang sami ngamel manen presiden rahayu kayang lekas kemawon rita pengantin titiang wentenang calon arang puniki raris wenten watangan sekadia sapuniki pet prade wenten iratu sarang sami nenten becik ring sejeroning kayun nenten mungah ring sejeroning kayun bilih-bilih wikan utawi wagat ring sejeroning aji sastra pengeleakan titiang mangkin wenten ring ajeng iratu sarang sami raris pintonin malebos watangan titiang puniki yen ten kelas wan watangan ten sido mau wintonin watangan pitonin titiang ten doh diki wantas lat duka dumah titiang malih pidan di ratu sarang sami dot pacang ngepinton dot pacang ngaduat nyanan ring titiang misadio jantos titiang kemauan rahin mangkin mumpung wenten watangan raris sebeteneng pertiwi seluring akase menawi itu ngenih pebahan itu dani menawi itu ngenih pengeliakan itu dani sarang sami yang wenten melajahin nanti satu pengeliakan pangten pocol murik lontar pangten pocol kamu main melajahin makin edengang makin riki napi jurupane kita titiang misadia yenten kayun riki menawi ter kering sejeroning manah deten becik duaning wenten iriki ring sejeroning jabo pura malebos watangan puniki pacang waktu titiang kesetra raris ring tengah ring setra yen yukti itu radu pragowika wagat ring sejeroning aja satra perliakan yen wawu tengah-tengah sampunang lak titiang tendemen matanding anjak na tengah-tengah gitu ada titiang sepalano gitu kan iratu titiang kawan gitu itu sangat benar titiang ring ratu sarang sami kemawon ri sejeroning titiang kumargiang pengundangan peniki ampur pemangat leak sari leak biro dewo titiang watah anembah duaning penugeran titiang kaler saking itu kemawon iya ning wagat sangkaning sastra raris pangten pocol meriko meriki melajah hang raga melajah dangklang dengkeng dibandingkan iratu sani melajahin aja satu pengeliakan urun napi wastanu misekang timpal nyakitin timpal nyamu brayon itu ngulah pelih adan mangkin edengang saktiane kan saking DJ pengalih ratu sarang sami leak teko main yang mula sekan bani edengang jadi kuisesane ini uli temuku teko ngundang mai uli penidok kelot teko ngundang mai singyo marwa cepok belum manuli penidok kelotnya masa sendok bong wai masa sendok yang mula sekan Maro bisu bedik kan berbanding nguntikin jani edengang yenten benjap di sitrone guntikin tiange yang mulu sekan juari yang mulu sekan bani pangkan atengok juga dia tiang ring DJ je belakang melajahang raga yang jerone medue guru tekang guru jerone main mangkin pangkan pocol ajak kuda je nyamune bertekang meriki mumpung titiang wenten riki kan
Adi atau tidak mau berikit dan purun malebos iring di sitrone jangan nih tuh pebane ulian sastra pengliakan tiang persidangan naningin tiang kan ngomong kosong niki tiang kan ngulah memunyi kemauan elingang pisan malesiki atau di tiang gumanteni ilen caron arang puniki wantah nyumiu ligi di petari sampunang arti amat tiang nyomil manene presiden rahayu iratu sarang sami kelawan daging jagat sarang sami pilih ayun iratu sarang sami manene presiden becik sarang sami iratu sarang sami wane kepandoan do galah manene titiang nenten suwi nyelang galah pet prade wenten kirang langkung atau titiang lungsur pengampur pembangan puputang atau titiang untuk promo santi om santi om